Khwai Division TISF ni Shakthar Mumbai Kokti Shalo Khowai Town Holo Bwrwi Malai ma Panda Khwlai Jakha Panda wo Jakha Khowai Division TISF Convener Bisan Deborma Joint Convener Daniel Deborma Joint Convener Saslang Deborma te Borom Gunang Suhel Deborma Ananta Deborma te TISF Incharge James Deborma TWA President Monihar Deborma Abono kare Naisa Deborma te Akas Deborma ako songrokbo Jakha o Shalo Sini longrang okra hai kaba sini Panda ni satu musuh ni Thaisok wajah sini Honorable Executive Member TDIDC sini Sir Ananta Deborma Bodani Khanya Hamza Mate Chobani Sibai Dasar itu mesti program kerja kat ini. Bila kena hambai sini jauh tu kau tu macam mana kan? Sini orang jaga wo Bwrwi Malai mani Panda di DMC College ni khas semester aku sunat teman Panda tu ya wo sini Jakha Khwai New Town Community Hall jaga wo. Tu sengaja ini Khwlai mani bising tu sini jauh tu final seringai tu sini seringai jauh no. Sini pasing tu apa sini kau kesamu mereka. Jadi student ini nai jadi TISF Tamo Khwlai and Tamo Khwlai tong and sini ideology tamo nahar murong na sungsaka singapura sungsaka je jate jotto je orang je pakital final je first semester rok je sini newcomer rok no singapura saka je sini kino je sini guest panel rok borno rok inspiring di borok bahai ke bon live active klaga borok boma ke bon live auka and live success nan kita mo Khwlai nang sidire ok group na borok mitin jo saka sima to